برێز ئەحمەد ئەگەر تو دەنگی متکی پرسا من ئەو بوو پرۆسەیە دەنگدانێ چاوە بەڕێوەتچە لە ئەڵمانیا بله هجا سلاو ورز بو قناة آركي دسبيكي وش بو تماشفان خوشويست لألمانيا براستي د پیشی ده هنه کی ملت چگه کی هیویا وانتنا و اهتمام ندا به وان انتخاباتا پشتی هنه کی هایداری چه بو آنها راغن همو حاضرن و بهتری و هوشیاری ددن و دنگدانه ددن yani حاضری خدانه هنه کی دریا آنلاین ر ایمیل ر دنگ ددن هنه پوت هاتن راستی باشاره بلیفید از باشاره بلیفید yani rêjeya başdarbûnê de proseya dengdanê de çi qase rêjeya wê baş e lawaz e çawa berêvet çe بله gelekî baş ana mamosta ana tev penaberê Efan û hinek nûnerên Ereb jî hene rastî piştevanîdan û haziriyê xwedan û başî der yani ana deng hêla bilindbûnê der ana baş e di sizdeyê vê mehêde wek em zanin ku proseya dengdanê wê bi dayî were berbijêrên Kurd yên ku xwe berbijêrkirine amadekariyên wan çi ne eger tu ji me re behs bikî بله آمدکار یعنی جبو هالبجارتني او حاضرن او جي كاردكن بيتر دعايتش خدكن وامجي وق ملتي كرد امشتك قياوان دكن يعني او جي حاضرن جير آمدکار همو کس آلی کار براسن بله اگر بسر کتن وی کاربن چه جراواندا کردی و جه پنابرین کرد را پیشکش بکن بله او بخوا جاره یکم لباجاره آلمانیا اشتیدبو او بخوا نجیه بریارین یعنی تنه پرانه دهن دورتا نقبه گله کرد و حکومتا آلمان یعنی تنه کارن دنگه ملت کرد بگینن جیه بریاره اف کاری وانه از باورد کم و فیداوان هبل گله کرد یک جه کلتور زمان کردی و باور موی کاربن عالی کاربن ایش و ازاریه گله کرد کاربن بگین جیه بریاره یعنی او بخون جیه بریاره نه بس کارن دنگه گله کرد بگین جیه بریاره بله ایرو چه جراواندا کردی و پنابرین کرد خواستن اگر بانگک دهبه تدکاری دریا کانالا مره بانگ لراواندا کردی بکی بله بانگام ملت کرد هموها هی الهندره آلمانیا گشی گو کاربن پشگریا وان نونر بکن و کاربن دنگی خو بتنه و سیزده هیوه از بهویم یعنی گلک جوان نروجا کارجی کارن هرن لسر صندوقا و زندی دنگی خو بدن از هیویدارم گو هر کس تخسیر نکه تنه اف نونره می کرد نیشانه کرد و هندره باجاری آلمانیا ده اف هجای جمر و براستی گلکی گرنده گرنگی نونری مدر کم بناوی کردای دیه. بله. امجی به وینا کو بربجرین کرد به سر بکافن داکو خدمت روان دو پنابرین کرد بکن. برز احمد سلیمان چلاقوان سیاسی گلک سپاس جبو باش در بوناته.